Nah, lalu menurut Imam Ghazali, dan tidak pernah Imam Ghazali luput daripada nenek sampai sini berulah tua. Munnya hari Ahad atau hari apa awal puasa, nah 29 Lailatul Qadar. Apabila hari Senayan awal puasa 21 Lailatul Qadar. Ini cagalnya Senayan sekali 21 Lailatul Qadar. Apabila hari Selasa atau Jumat maka 27 Lailatul Qadar. Bila hari Kamis 25. Apabila hari Sabtu 23. Itu ujar Imam Ghazali, ujar Syekh Abdul Hasan, wa mundu balagtu sinnar rijal ma'afatatni Lailatul Qadar bihadil faidah. Mulai aku jesiden lagi anum sampai wa ini nang ujar Imam Ghazali tadi bisa luput pas.